Beču, u jednom predivnom salonu gdje su me večera slijedili i trpili 4,5-5 sati. Šefice Slađu, hvala ti puno za ovu noć, posebno frizeru Milanu Jaziću koji me ovako fino slijedio za novu pjesmu koja izlazi uskoro za vas DJ Krma i hoćete budete ovako lijepi kao ja, dođite u drugi liceu. Sve znate. Ćao. There's nothing to worry about.